Neke atu I te rua mano tāngata I uru ki te hauwhā Iron Māori I ahuriri I ngā rangi whakatānei, ko etahi he takitahi, ko etahi he kapakē. Nā, ko te tino kaipara o te karere nei ara paera tāwhai tērā, I whakakanohi atu I tō mātou mana ki taua tauwhāingara. He whakaopitinga o te iti me te rahi. Matika maira ko te iwi Māori, ina te mahi e mahi nei tātou. He whakaheke werawera te mahi kia whakawahi a rātou hei mai tai Māori. I tai ātinana I kete, I mahi, I oti, I ea, I te tuki. Yahoo! Ko ia tētahi o te tokoiti harama I nā takutai o te whānau āpanui. O te mahi, ko ira te kōrero a wā tātou kraua kuia. Mahi a mai te mahi, hei aha te. I tutuki hoki a rātou te kaukau I te kotahi kiromita, te pahikara I te whā te kaumārua kiromita, me te oma hikoi rānei I te kau irarima kiromita. Ina e nei kua whakaaro ake ki te whakatū kaupapa pēnei ki roto tonu I te rohe o te whānau āpanui. Ko te mea nui rawa atu mō mātou tokoturu nā tino young guns o te wākanga o te whānau apne e aki e kipa atu ana ki wā tātou I rāmutu. Anei, mēnā ka tae e mātou, ka tae hoki e koutou. He ahuatana anō e whai oranga hou ai etahi. Been working hard, eating clean, exercising every day, lost 90 kilos in the process and being able to do events like this. Koira hoki te ngako o tēnei kaupapa he whakapakari te hauora o te tangata. And yeah, I love it, just getting out of the comfort zone, showing people that, if you think you can't do it, you really can. So give it a try. He ai ki te kōrero tamatū tamaora. Yeah, boy! Rāpare tāwhai te karere.